to me catch them say agrono. Enya ye beef because now no. Papa dum chedi ale nkro for Adah reply Opambour. Uzia. So interesting Opambour. And the boys and so chief mo. Ebe to be bani Adom chedi a ke kan say we chimpanzee nyina na no. I know almost a better problem chase Opambour or your flower my. Opambour flower boy. I Penyah broke me that mess was I did him. Obe like video not that my brother snap button somebody click notification corner protest update and better why that mama comment section. Obasoa. No share for Penyah biashe. You know, Mekacha said there was a beef between Adom chedi and Opambour. 2024. Abra Adom chedi can say in the next 5 minutes to come no. Ya di phone everybody na ama Yesu Kristo. Ho and Opambour dia bufuo ba Adom chedi asintu no mu no. Omu beef dada. It 2026 and asako henya beef ni mu. Nyina fa World Cup nsensem Adom chedi kwahye nkom se Ghana ye kwa akwaje ana nkom che no ya free tournament ni mu and am so em Opambour edi ka be bo ja beto to be the man Adom chedi a em Adom chedi a eso ene the boys ebe reply ke ka o madwen ebe to be edi man Opambour enti ya Sunday twam ye anopa morning devotion a eya na Opambour be gina TV stage eya anopa pa ansa na wakwa asore no obegina so na ho no ene ne o reply Adom chedi a bo na adwen ma no on the boys no omu ka cha Adom chedi sebi Adom chedi eya chimpanzee nyina na take chimpanzee esa be gina the simple so say na nso de manyina fo mu ye fruntu ye fia de twam Jesus Ghana blaster esa be bomachi omu fo mu nyina fo mu ye fruntu Satan ne nya mobo no na da be ne bobo ye bono memene da fiada de be teme memene da fiada de be teme ni which is 1 o'clock or 1:30 1 o'clock 1:30 am ana Ghana be bobo Ghana be bobo fiada de be teme memene da fiada de be teme memene da enti so for ne program ne da be o ye program no enem da kro fiada ni fiada ana o ka ta ana o hye nkom e ka kire nso no ma ne se fiada no omu nya fo mu ye fruntu obi an fa ne ye fruntu na take chimpanzee nso ebe say incense after the buffalo was say your friend won kokura ase buffalo your friend won nyame won kokura o se obi a won firi onyame odi ubonsam ya adwuma bia de to be daddy won se onyame agu animu ase kwase akwa me se ni ngu ase a eba no on da ba na ya papo Opambour gina eni onyame di ahya nkom ama ato afa ho kurada o de amame nkai atiefo asem ya beto aba papa so gina no ohunu so won kokuru tumi awura dem ya ka tere wo ya na de so won kana fidie so no akeka tere abontere ba yemmo won fanto dwa se eya dan His Excellency John Dramani Mahama akonya no oba be akonya no se ba be di o man nim bibia timi se mo kwai obi a asofo bebra ka se ne nsa moja ke kare nsa osufunu daka wonya sofo wonya otumi nya president bi yentu yesu kwa modi ni kwa osofo no ma men ka se mo osofo wonkom sha wo hye ye wadwene no na da na obosom na wo som no wonim tantan ene wobofo a wo som no omko bobo ni bi no ene ana afeli no kwase akwa ene hwani ngwase kesi aba ni nyina ne se ye ma kwan na fo onim tantan we be Yesu Kristo mfo nyine fi wiase yampre wa onyame ma yampre ye to so wanim etan wanim no ene Yesu ma ache enti ye pepicha bi dia koto so a akempe de ye fam enye chimpanzee abuaba Osofo anopai I hear the Prophet 1 TV new me president 1.5 FM e ya wura wo sam say ta mo sofo na mudi na chiri kwa enche obedane yarefo akade Jesus the name of Jesus mo sofo na mudi na chi no ya ni Jimmy nti mu nyina ma Jimmy sanu senkraman no enche obedane yarefo akade obo me be yesam ye e wo property so o kan sense me di Ebenezer kwa de wo mo na o fam sa Adah kwa sa no kan no aboa sa sa na me ka kire mo se Adom chedi nim no on the boys no omo nyamre se de Opambour sin ne nkoda abeso papa ehye da ya papa so ne nkoda ebe ba beso pom enti no Adom chedi a ene the boys omo so aba reply Opambour akodwe Nkansah lewen kura no eka ho bie ekaya befo abre no Nkansah abra befo sofo opesa manfo hunu ne dom tinanku wonamumu na camera ti akire iya hunu ne kase maje yes yaje asamaton I can't remember the days of witchcraft prominence. I remember these witch pastors will be walking through their congregation so that the cameras will show forth the signs of their congregation. But today they can't do so because I have taken it. Me Adom me life.
life service. So wo ho Huh. na se Kristo endi usunkunem na atom mindi usunkunem a eya for our life for 2 hour TV so. Yes. Na ya sit na nantim said the way na first. Na me hunu say yes. Yes. Onya what? If you think that Christ has not triumphed over you, and I, Adom, has also not succeeded or superseded you, then I'll urge you to also have life service as I have life service, and walk among your congregants for the camera to catch your congregational size. Mekase mesia nanti a mekora mebere kabera mo nanti mo fa kabera nko amfa mo anko life na abefa so for musu munye bidie na mo ye ne first mo nya wo motivation. Over to me. Yes. Time will not permit me to walk among this congregation for the camera to follow me and capture it. So I'll ask them to zoom out with a drone and get the size of the auditorium for us. And I'll urge these pastors of witches to also go through their church for their cameras to capture them. Chap. Fakwa gosi to. Can't take it from me. Oh, abotere. Hey. Muncha kwa. Yeah. One side, no. Where? Hello. One side. Muncha kwa. Continue to span the camera to capture the congregation in the auditorium. Praise the Lord. Nafe. Na edian kura na abeyo. Marie trousers ne so. Sesi amegina nika ne so. Opa tell. Go see say bedroom boxer shorts. Summer bar. Na me firi ho amedru supporter. Next time. Hey. So I am done Next with time. training. One wasofo ketuan. Mobebu Steven Adom Kyei. Powerful. So I am done trimming down the size of your trouser to shorts. When you drive, when you drive now, buffy, when you drive, Ubega, Adom Kyei. Now, the cancer can never lose from it. Atija beef reba no ano tene abusua Kwadwo Nkansah lewen big easy ni buafu adwalai kwatutu bia mane prophet 1 nation prophet Ebenezer na ensema Kwadwo Nkansah lewen eka no ano dene yemowura mne nkoti bi mla Nti nyame di fo Adom Kyei dia bone wa ne se wa bompe ama blasters ama sports minister se mon ko fa nkundi mra Pokore na yet wa qualify for first stage akwa next stage coach akwa selection fun minim coach na ba twa uti se man for the selection ma no aga na film ya England for kwant man shey Croatia for ya ne ton ma mo Panama for kwant man shey na Colombia we abehye ya ba fia we again ne wadwa sa dun che da bomb ma Ghana Blasters si enkodi nkunim da wadwa unyu dwan pa unyu dwan na aboafu nya unyu dwan ubedwa Adom Kyei bia na do kase Ghana be lose to me di natem so man we ni ka ebi agimi do o kase Ghana e be lose Ghana be film ntem pato bitim ko di natem enya hisem pa nya ho ya pa enyo tan hunu keka enyo tan ta Adom Kyei bia keka esi dai no be se Ghana be lose kura Ghana ntimi qualify man tiani tani panatem na o se Ghana Nyankopon enka mo mun ko fa dan sembra onu mom ana Ghana ba fia yenkodi natem mo ya mwa ma odi atem se wanyini se wusa wo ya aboa tofo binima
ebi no my car say Ghana first match na first group na ye free mu no ampa Ghana free mu no muti be dira tem kwambo sei muti me eba ye ne sei na do bompa ye say Ghana fo nkunan e say nkunan say yonko fa dan semra onu mo be dira tem wonya abo ne timi fu abesa de we na sebe atakwata anitiko wale timi chifa na yonko so na atakwata ni mo hu nyansa entwa fa wo tiko no so wai din wa package na otwa na wo tiko no da kobom wunim nyansa mese we Ghana ni say we sise mo nente tie we Ghana say we boy abranche ya baba wa hwanya se tie ba ye bia no tie ni ye mo bi mfa na Adah emfa wu hu na wi so bia bawu me emfa wu hu koso adwuma wo ye mo no so ne wo mo bi mfa wu hu na twam first need the book of virgin kofo sika and etwache tie ni ye hwini wo nyame na wo wunim nyame dia abobra wo bonu nyame dia bibia na obiem I turn your mama uncle for 30 million, 40 million, 50 million. Ebesi ne entime anya we nkwase afo nwan. Hey. The one me say don't chedo anya Ghana ni o. Ofiesoro. Ye to ne ba asase so. Me ka chem de. Yesu, Yakobon si anamu ena dum chedua. Nyame ni wono ma wona o. Ga ne sibi ma da. Yesu ba wiase, ta we Yesu. Obedaso nko asofo ni prophet ni nyina mu ne ye different Yesu bae ne nkyerɛkyerɛ na ho brase ne tima unza tambia ɔhyɛ kotu a anya shansan na flowers enti pema me frɛ no flower boy sofo challenge ni sɛ wo se oni ne yan papa se na dum chedua the voice of God pɛ enti onwe no enya omo na wone num fesi na se nkrama we mu ni yen we mu betimi ni yen apu me pa cha onim se challenge no ye be fa efiri ene ekosi kwasi Adah fra won sore ma no thank you na nantim yes nantim ne hebe be waso da ni si yes nantim yeah ne nam ni panim yes na kamera ni wachi live program na ye hu ba bi a waso da ni si na fi ye hu se ne ene na nya no osefata yes na sebe odi singing room we ana abatoto manzi we ho ofui asoda mu sum sai kope onyonko na ne enya challenge odi singing room we eda na si o anasa odi we sini blast miss sini blast ni ya de twetwem any sini blast ni ya so atiase erade enti se challenge no betimi akoso na when over make experience once wey kwame won find na ebo ne dem on I am find na ebo if I tell producer I gina fine mami gina fine mami Baby smart gina fine no gina fine no eto nyame wona afa no no ya we senior man fine Ego Baby smart unim say fan o le yan fa 30 man fan de bo ya fa fine 30 man for fan every producer here 2 million eja wajo size. Yes, he who lives in a glass house. Don't throw stones. You don't throw stones. Go to Musa Christmas lights. Oh, blow your best one. Lights na ya so for a few no. Go to Christmas lights. O de batoto. Ya papa se na no jeda the voice of God ho. Adah do what is say. Kwame na LED a e wo sa auditorium mi LED no nko a kwame ye LED no nko a na ye koton a ba bi e be da se betima to ho nyina Baby smart. ye betima to ho nyina na som dan ni fie ene ho ahwa nyina Meka asafo a ye cars ediesi wo ma dance die me ba cho yes asafo aye wo enya one car cars esi wo aye kofa dance Messi wo de sada dance wo fa be de free oba Messi sa kwa we see Ghana ha o wano a he should bring it on
Anya tem didi o. Atemi sabe gasia abua energy ene de ene de. Ya kan we bi. 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 Abai famu de mechere. Ayi bonsa. Abai famu famu car park emra. Producer Pacho we ye nua Belinda ne nyom no. Wo si nyame afre. Ba ye fa onyuma kire. Wo si nyame afre. Nie nyame afre no nipa nyina hu so nyame afre no nie. Nipa nyina sabe edwane ko ba bia aduane fa ye den ewo. Sabe obi edwane a ogzane ko ba bia kala wele. This is what we call brother enti baby bia ye hu nipa ba ko pe na ayesa baby. The voice of God nkwa. The voice of God. We oba nyamesum mu e de no de bai. Egwe. First no say Opambour ni agisi Opambour. Ochi abeye Why it's when we chimpanzee. Where chimpanzee be wo ho. We Lily. Sa we lunch we na me wase. Yes, Sunday school. Dem no obeje. Yes, Methodist. Where chimpanzee wo ho. David, look at the face. Debio, you see, and look at this face. Uncle saw the bonnet there. Wait, Uncle saw the bonnet there. Wait, Uncle saw the bonnet there. I'm fine, no. Kwame, abai for Kwame. Kwame, Safwa ya kika. Abai fwe. Safwa ya kika. Safwa ya kika. Wo de hwe nanim ne nam no de we awaye na no. De we waye ne hune no. Wo ti sa akwa no. O ba nyina o de na fu ne ba nyam yatuma anim no. Ekom ade na che. Obi a akom so na obodondo. Akom so. Ana na obodondo. Ya huni ya ye. Usi wati ya simisi akwe. Baibun sam. Au besi nyame anim. Awo Ghana ha. Ene ya yi wase atwede. Ene Ghana fo sabe bronsam ana wo ye. Ama na Ghana fo atwa mo afiri ho a. We ahoya be na wo. Ahoya ni. What way? But seriously. So we friend who prophet of the Most High. Aye. Now there's some prophet. Most High What the Most High? I saw a friend. Now would you buy a winyam you and some rania who be naya and Anka mudi beye se ya na mudi se ye nyina tinka afi nyame mu yes mudi beye zaje nim ba me o sa sema ye kan sa sofu yi e de gina bichi onyankopon obo ade boss yes on fa ni padom eni kwase akida no prepa na mo bo screen no so mo boss Asen wey enya topic ema frere ni bia wo de ni atem wo ka sta bia nyankopon emfa nipadom makwase ada enokra yes nyantai na ntia hunu nyansa yes nyankopon so emfa nyankopon so emfa nipadom any TV stations a o mani padom ni akire da enokra station nyamensa wo mani de nipa di akire mo a wo ta fa futu ena Nkansah TV no and I may be papa na ma kwa u na me hwe na me ba na me hwe nkura bi sebi ensupo no ma a wonya mfi aduanan sebi kronu sikenti wonya bi esifie kronu sikenti wonya bi abobrenti ofisi wa wie tie ekasa TV so di nyame di for Adom chedu atem abapa yi emi na no Nkansah nti obi Adah nyame di for ba asase so ba Ghana ase nyame dwuma ase oma onya TV so simpio Nkansah nti obi Adah obi bodi atem mpa obakasa mwe eche me panyi di matem sei hwie wati wa he meba so
Why your man Papanoyans and into Kutan Podominino? Sana the Casati. Yes. Sinago Pond in the Podomsa Quasiansa. Some men can acquasi, some men can pass a Jimmy. Some men order. I'm a woman, woman in our son age me. Almost sent to no. Yakuba ni bado se kwasiansa se ne o magimi o makasaya. Akasambe komam order. Amon komu nyina gwa bontina sa men katokwasi. No. Omunipa no esenti. No mu no sentino enko ba bia. Onido go kan as a member. Sanka yesu ajimi so mu na ajimi na. Ala ke kasa dia. Ke bi amen komam panyini amana sa so mesramo. Na se Omampanyini Ghana mampanyini na medifo onyankopon no se wade nipa dom hye nyansani nsenti no onu se enti masa. Yes. Enti ntokwa ekosi ni de se ba jimi ko be ntokwa afuto ni etu oman no awo na fo se munhye nyansa na komani ko ekoya adwuma ekobo bibia mon support no mamungu na nimase. Yes. Bastards nyina dia. Adem tina pese bastards infiri muntem. Adom se brasta. Just in Yankopon, D4 Sabon by say, Saturday Abbey, Ghana, Colombia, Kyei, no. Just say, I'll watch me for the chance, Nkansah, I can't say, I come out to Ghana lose you. We are Ghana, Nkansah, almost as I'm saying. Yeah, did that. Now, me say, Ghana, Sika for Ghana, and for ministers, MPs, politicians, how many now? Siri, she knew her. Ubet Pacharawa Juna Eddie Amame. Ewa comments. Minimum say we no it is an endless fight. A bet 12 in fact 12 days you talk corridor. A bet quite chilly. I Penyah Media, Agra.